Naro na anting nga bangatan amok na misdak nga talaga ay naapo na baybayag nga talaga nagbayag nga panawan nga hanang nakabidyo. Nakito'y Tagalog na nga followers nga subscribers ng tiyo, followers ng tiyo. Pasensya kayo na hanga bad word yung sinabi ko na bayag. Kasi pag Tagalog ang bayag, alam nyo na, 'di ba? Pero sa Ilocano kasi pag bayag ang sinabi namin, matagal 'yon. So, yun nga. So, dapat pala, hatayo nga gamgamitan dahil nga word, tapno, nga ibaga nga bastos tingiwat na antiyo, baka ibaga na nagbastos tingiwat ko. Siya nga rin niya, pasensya kayong tanagpukal na antiyo, nga nakaaramid, nga hanga nakaaramid ti video. Inyong tanagpukalan. Kasi siyempre, Ilocano tingarod, tanong nga ibaga nga bastos tingiwat na antiyo niya. Siyempre, so narigat nga talaga nagrigat nga talaga ti language ng Ilocano niya. I mean, tila ti kuwati meaning, nag-double meaning. My God! Laga niya paborito nanti yung nga masida. Puki-puki. Paborito ko taday dyan. Puki-puki. Yun ba? Nagyamas nga tati puki-puki. Ginisa nga tarong nga dati aramang na, kan kamatis na, sige nga talaga nga dati klog na. Bagay, nagbastos tingiwan nantiyo. Ay na. Talaga. Iso nga, minsan, parang ayaw kong magtagalog talaga, tapos ang nagagamit kong words pala Ilocano, kasi iba yung meaning nga. So, dadyahan ko nga talaga kahit tag-tagalog, ayaw ko talaga nagtatagalog, kasi minsan nga iba yung meaning. Kaya kung may mga kaibigan kayo, kaya mga Tagalog, na hindi sa lahat ng hindi nakakaintindi ng Ilocano, pag may kaibigan kayong Ilocano, wag nyo namang silang sabing bastos pag sinabi nilang gusto nilang utong. Kasi ang utong sa amin, sitaw yon, ha? Pero anyway, ha mga deta, ti pagtutungtungan tayo, ti pagtutungtungan tatatano, apay, tanaawanak, nagbayaga nga nga nakaramid ti video, nga talaga, ay naapo. Tamok pa yan kidin hanak talaga nga makaarami ng ti video, pero ibagat kinya ti rason no apay. Nya, tagitihan nga makaamo ko na manan nga rodan, na antiyo arat to Europe, dito yung Norway. Kita nyo tatanagsit tatan niya gamin winter time man. So, ibaglaki din dati ring light na antiyo, dati silaw-silaw, dito sangot Europa na antiyo. Tanagsit nga rodan itaruar, dito basta winter nagsit dito, kasla lang ay di nga intiro aldaw kat na sit I mean, ito ay ang ko dapat ti lawag mi ti bigat kasi pero apag bibit lang basta winter day jay, tapos ti summer mat nagbayag mat ti kwami init mi ni apo init aging gana alas 10 alas 11 ti rabii kas jay nagatal di agong ko. Kat dagiti hang makaamo ti pudno nga biag na antiyo kan pudno nga ropa na antiyo. Agitig damdamag ganyan tagpepeso nga ropa. Ay, titirupa na antiyo. Dahil nga talaga tirupa na antiyo. Kasta nga talaga. Nagdakto nga talaga tingyo. Nantiyo ta nagginawan da kinyak pala. Nadamag ko kiniinang ko pala kang tinaginawan da kinya. No, apay. Kung makita mo, nga nagdakto tingyo. Nantiyo ta pala nagginawan da kinyak. Inya ba nagginawan da kinyayo? But anyway, ay na. Dahil nga rod. Arte nga abroad na antiyo. Iso nga. Adyo ti may isang rason no, apay ta. Nagsabday nga nag-stop nga nagaramit ti videos gamin na busy talaga na antiyo dito yung abroad nagado ti trabaho idi damdamo gami di pa gamin talaga matngan ko talaga nga masamo-samo dito YouTube gapulang talaga nga ado ti naragsakan kan maragragsakan ak idi iso nga nagararamid ak idi amin nga di off ko kasi garararamid ak ti video katatangay kat masap oray di op kumuntan gaminan kat adamot ti trabaho. So nga matarosandak amin nga nakakangarat ti abroad matarosandak mat siguro. So nga pagyam-yamanak nga handak nga imbati arati kay latta hang kayo nga nag-unfollow oray man pay ko na nga rod ag-unfollow ka na unsubscribe kayo kinya matarosak nga talaga gamin hang ko talaga nga amoy the judge expectation nyo nga kaya yung nga rod nga kananayon ang video kang ko garod nga kaya kan adi nga rod para kinyak no
plus ko lang nun, bonus ko lang nun nga nagado ti ag-follow kinyo na yun kan maragragsakan. Ti importante talaga kinyak makaparagsakat. Kan amo yung arod ko na kinyayo, dati trabaho na antiyo dito, haan ko nga talagang priority ti vlogging. No, kahit ko lang nga talagang ag-vlog para kumita ti kwarta, ay naapo, kidahan ako mga nagawid ako man tan Pilipinas kan hanak ko man nga nagsarsaldo nga nag-araramid ti video. Diba, ibagbagay nga para lang kumita ti kwarta. So, dati nga ro dumudaw, tak ti panagtaros yung nga hangkorod nga kaya nga video-video tinakad ado. Idi, kayang-kayak talaga. Idi gamin, amo may ajay, maragrag sa na kaslamay nagado ti time ko. Pero iday ito lalo day ti pandemic. May sapay nga reason no apit na ka video-video. So day dyan, narigata na kan number, may sapay nga rason, dahil tax nga rod, dito yung Norway, hamat nga mabalin nga hana nga agbayad ti tax, gapo dito maawat ko nga ititadbat nga batit nga pasweldo ni YouTube nga rod, kat nagbayad nga rod ti tax nga kat, nagdakkel ma, kakumat nga na-expect nga kasi gan kataktal ti bayadan ti tax, iso nga kaslalangay nagsakit ti ulo na antiyo nga ay Diyos ko nagka-problema lang hanak lang ko man nga kumikita ti kwartan ko na nga rod tumin at first place kahit ko lang talagang paragsak tapos dahil nga rod adamat nga rod ti pasweldo so nagsaka nakgamin na nagamgamit ko madagita pasweldo nga itultulong ti mabalin nga tulungan tayo nga rod nga kakaanakan tayo kakabsat tayo kasjay niya tapos bigla matan nga siningirdak matan ti taxan kat lawan matan ti na-save na antiyo nga pagbayad nga ron ti tax kat ay na nagsakit ti ulo ni antiyo no kasano nga binabayadan day ta tax. But anyway hamat lang nga dito abroad ti agbayad ti tax dita Philippines kat in kwada matan in required ang samatan nga agbayad ti taxan iso nga natural lang ti kami dito agbayad kami tax so da dita ang agbayad ti tax nyay kaya dangay libre amen my God madia so nga nga kwa reklamo kayo nga reklamo nga nagalas data patakaran tayo dita bansa tayo dita Philippines tapos sanyo kaya ti bayad ti tax nya data nya kan may sapay adagarod ti sinalyan nanti ditoy idi summer nga nagdakkel nga banbanag ditoy uwan si Mali nanti ti may nga musical show ditoy dayta ni kat narigatan na nanti talaga na busy talaga una mo yung syempre damat ti private life nanti yung arod nga kailangan mat nga syempre hamat lang dito nga video YouTube nga rod nya sa dayjan may sapay kan may sapay nga rason nga na stapak nga talaga nga nag-video nag-YouTube gamin nalpas nanti yun iti panag-eskwela na iti summer nga rod tapos naikanak iti barbaro nga trabaho nga posisyon dito ay ayan ko dito ay abroad ay nanarigat mga rod syempre damat ti pamilya tayo dito nga rod nga nagsasadot dito Pilipinas nga papadalhan nga rod paupawitan ti kwarta iso nga masapol nga trabaho ni antiyo kung dagiti kakaanak ka nga rod ti abroad masapol mit ang trabaho dito ay abroad tatno kumita kami ti kwarta nga rod nga dati ipawit mi dagita pampamilya mi nga garoray ti manabto ganyan meten ay Diyos mi marimar kasta ti biag mi nga OFW so nga tarosan nyo kumahangan nalaka ti biag mi ditoy sa kayo dito nag-iimas ti sidsida inyo da kami dito ay naapo noodles tamo yung kami sidsida noodles aglablabayak pa iti kapi ingana tatta tapno lang makatipida kano dalang ti pawit dita Pilipinas kasta ti biag mi dito abroad kakaasi kami nga tip-tipid dito itano daktar ti padalami dita da kayo madita ay nasa da kayo mati ay bibiyag nga kwa agsisinukat tayo mat kumanya da kayo mamatag padala kinyami dito abroad so tapos dagiti kakaruban na awan iti pasalubong mo nagbakbakasyon kami na ay naadupay nga labida maumaaking nyada imbag kumanuin dalan da kami mat iti manggan orat ta kami nga nakabakasyon iyabanda kami mat kumanga makisaw-saw ti suka nagita susukaan nyo nga lukban kada kwaditanya hama nga rod maumaking day talaan kwa da kayo nga maritis kada marisol maumakinyayo, umakinyayo. Kasi nga magkakanakan niya, iso nga tartarosan da kuma, iso nga nakararamit ti video nga nabayag.
Ta busy na ito yung nagtartrabaho, biribiro kakti kwarta ditoy. Hanam ang nga kasla dagita kam amoyo nga nagabrod nga kwarta ti birukan da, no di ka baro nga asawa. Yung bati da dagita asawa na dita Pilipinas, nga guro uray ti manabtuog, tapos ang mga kwarta biniro na dito'y abroad, no di ka baro nga asawa. Amok adam amoyo nga kastanya, hanyo nga ilibak. Nya. Kasi nga kakanakan, imbaga klaan da ito ti refreshment. Hopefully, kaasi ni Apo, sapil ako makaramid ako ni ti video sen manipod matatta. Ta medyo kaya ka nakita kasla ngay dati time nanti yan kasjay. O sarag dati time nga makayak ti agaramid ti video ko nakita mo at ti barbaro nga background nanti yon. Nya tapos adati pa ring lights duray rabi inasip ngat makaramid data ti video nanti yon. Gamin hindi pang bigat lang. Tagamin masapol ko ti silaw, magsilaw dahil tayo ti rupa nga napintas nanti. Alam makita pa alam na makita amin nga dugong ti agong ko gaya ay ting ring light makababain mo dahil ting ring. Kat sa pila ko makakanakan ay naapo stay back, stay tuned dahil kat basta lang i-come back video lang ipataros ko lang kayo na apit naawan na antiyo dagi nga ron ti rason na apitahan na anak ka video tinabayag niya tapos dahil nga ron, sa pila ko makaranda ti video niya. Salamat kinyayot. Agyaman na thank you so much kinyayot. Amin nga naguro-uray nga nabaybayag. Nagukel. Ito video nanti yo. Sige nga ron. Bye!